أزول في الأول. خلينا نقول دقيقة على الرسم ما جاش عندنا شو درنا كذا نسينا وين اي نيفان يعني لا ندير الحقيقه دونك اتوالد دي ثمورث عاد تسفغن اتوالد انا الطلب دي ثمورث خاطر غادي كرياكيه تلحون ما يلي وكذا حون الطرف هنا كنت محسب يتهضروا ولا داك الشيء اين التوالي ديال الحق محسب كنا نتوالي وكذا قد يفان دي ثمورث احفظ داع في الحق وكي محسب لا موادر دي شوز كيما قارن الصرومي تسنتيني نقلع كل يوم المردي. Moi je dis enough is enough. C'est assez. Le monsieur n'est pas capable de diriger, qu'il s'occupe de sa santé, que sa famille ait un peu de dignité pour s'occuper de lui et lui faire croire qu'il a encore quelque temps à vivre au lieu de l'utiliser comme marionnette et berner tout un peuple en entier et surtout la jeunesse. Sacrifier pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont déjà tout dilapidé. Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? C'est assez. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bienvenue. Qu'est-ce que tu peux dire pour la manifestation d'ici Je peux dire que la manifestation est peaceful. C'est pas comment dire en français, peaceful. You can speak in English, no problem. Yeah, this demonstration is peaceful. We don't want Bouteflika again for another fifth mandate. We want a change, and we want democracy in Algeria, and we want the people of Algeria to be free, like any developed country. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. هي مثلا ساكي نحضر ذاكي الامباساد الجزائر قلنا ذاكي دي اوتاوا يوكينا ذا سنيني ايذوذ اقبايلي ايذوذ الجزائريه هي ذي النوان ديجاجي سي السيستم افغض سي ثمور نا هي ذي النوان عطاس ناس لي كريم يخدمهم ذي ثمورتنا الجزائر عطاس لي كريم ايدونتيتير ثنغام الشاب وثنفهمت وثنغامت بوزو لا يريد بوتفليقة والسعيد هذا الشعب 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 لا يريد بوتفليقة والسعيد لا يريد بوتفليقة والسعيد لا بوتفليقة للسعيد لا بوتفليقة للسعيد لا سلام لا زعلان لا سلام لا زعلان يا والشعب راهو زعفان الشعب ما يفشل يا بدوزة ما يفشل الشعب ما يفشل لا بوتفليقة للسعيد لا بوتفليقة للسعيد Pouvoir assassin!
Nous d'Ottawa. D'ailleurs, même on fait rater الأخبار ويقاريوها ولا شتي les réseaux sociaux. On a découvert ça tardivement. Mais نروحد من كوني مفردين نغان تيزي وزو الجزائر بقايت بويرا باريس لندن هاك دونيت سوماتا مونريال وسددني كي سقر لونيس هذيك قريب هذيك فواليم الكوري دونك كل هذا حد يفون ريفيزيتي لا شانسون لوناس مع توبلا ساكن ولا ذا لونيس دي باريس ذلك صراحه ندير بضد الوقت شباد ربي بضد الوقت تغلط مورث سراويس انا مرحبا سامي قول لك نحاول نتساقل قلنا الجماعه اوكي on a assez du pouvoir du système. On n'a pas problème avec le Bouteflika, c'est le système en totalité. Vive l'Algérie, تحية الجزائر. ثامر البلاد يا سراقي كليتو 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 البلاد يا سراقي. Azul Flamour Khlasaki procède à la manifestation pour dire non au 5e mandat pour terminer tout le monde. Voilà. Il faut que vous ayez le fond, les gens au fond. هكا خاصك تعرف ضربوا مزيان هذه الشيء تقول هذه الجراند كانيون هذا لا يزورنا une autre photo. Pas obligé de passer maintenant. Ah, une belle photo. Super. Merci. Très belle photo. Merci. كمان أزول في الأول أزول TQ5 مايلر TQ5 كيفاه ما ثاوي ضيا قاساقين أقلاع دي أوتاوا نجمع إقباليا جزائريا إيوكنا ذينين إيوذي لاندي همورث هذا سنين الكلين عند ثلاثة خلين عفت اللي أني لي وثيخلين تللين أكس للي وين ماشي وثيقلان وين يبغان هذه فد وإلا قارن هذه مقل اسمه قول كان القديس هذه مقل القد بوياض أي أوين عليا نكون إلا قاني علي يدس أوين يلحان الفزرف بومذان أوين يلحان في اللين أوين يلحان في إيوكنا في ديوغال ومكانيس دي الدنيا إقباليين هذا الحنيدس زوار الجدود النغار وياكين الساكين أياكين ماشي ذا جديد أياكين ذايني إقعنا مدن ذايني قعنا إقباليين لكن ملان ذايني قعنا الدنيا مرة أو فان أولى وين إلا ندير فنزويلا أي كات في زرفانيس أو فان أندويدس نكون يكان لا وكان يقلق أنكمل تكلينا وين النظام أكنسيه ويني نكون يبرد النهض وين يبان نمير كان نمير إيه مثلا راح ندكا كتوايم يوكن أدينين ذاكين خاص دي ثمورة البرانين لا نايا نسد النوان نبغى ذاكن يذوذ الجزائري يذوذ قبايلي هذا زدوغال ثيل اللي ينس ثيل اللي فايد يكحورف دي سكواسن أياكي هذا
جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة Le peuple algérien a montré aujourd'hui dans les jours précédents qu'il est un peuple uni, mature et respectueux des lois, contrairement à ces dirigeants qui violent la Constitution. Nous avons prouvé que nous étions tous unis, quelles que soient nos allégeances. Aucune différence entre les citoyens, tous unis. Vive l'Algérie. Merci. Donc on ne veut pas que Abdelaziz Bouteflika brigue un 5e mandat. Notre système politique doit changer. Nous sommes un pays démocratique et non dictatorial. Nous sommes pour la liberté d'expression et nous sommes un peuple libre. Merci. Merci All Algerians are united against this system. All Algerians are united against this corrupt system. We don't want that system to stay in place. يد وحدة. This government justice for 128 Kabyles killed from this government. All united against the current corrupt system. يد وحدة خاوة خاوة. يد وحدة خاوة خاوة. يد وحدة خاوة خاوة. يد وحدة خاوة خاوة. نرجع سمانة الجاية. نرجع سمانة الجاية. نرجع سمانة الجاية. نرجع سمانة الجاية. تنجي الحرية. سلمية سلمية. Avant Bouteflika, casse-toi d'ici, on n'a pas besoin de toi. Dégage, besoin de 5e mandat. Dégage, espèce de voilà. Je suis de tout cœur avec le peuple algérien. Je suis avec tous les peuples qui se soulèvent contre le pouvoir. Oui, bravo. Merci beaucoup, merci. Et avec le mien aussi, bien sûr. Parce qu'en ce moment... Ouais, ça chauffe aussi. Ça chauffe aussi. Ça fait que ça ce matin. Est-ce que
ماما